Bwanyuma ya TV West Kuro kwetumbwitwa kw'abanya Uganda tushikira harufure yakabwo hirushango mu kikomera cya Kagango mu Rushima municipality aho cyangira babajene betumbwitiro mushaho w'amatungo okwarukore moye ukuyo mwe kutwedi matwaje tumurete site bagireta umurundo ngo kagumwe nayo kiza kusanga site yeruho siringi kenda kunka bahandika bona kacumu ngo ni siringi umutwaro gumwe n'enkumisha bakagaba bakozere n'ishobi akatine kufuna contract y'umba baje akayine kuturugiza ito baje twesigarana n'ebizibu byitu ati government mujaba nyuni government ni nshabangu etuyeho dokitobu n'obuguryo mu rumo rw'umushaho w'amatungo ogo kucebere nyamishwa etakabajirwe n'ikigambwa ngo Richard nayiha aba bagishirinje 15 yaza kuteraho stamp kandi wabo tazishashwire takujitaho ekutego stamp ni sente zinga shirinje 15 bulindi embuzi ni shirinje 10 wota tiro stamp ya wota shashwire tarukuteko stamp kandi wajitwara nka municipality kahinguza ndi bashanginda akatari stamp fine n'imitwalo 5 esande yahwire bakansara bashema district bakahinguza ngo Dr. Richard aterwa katebe acondoza ubweho ahabwo kwetombwitwa kw'ababaji tini yone kwa Richard is an inspector and also a tender who collects revenue, and he has thanked the whole slaughter staff and members of the community there as the administrator. No one can say anything. Kwa yoshoro tashana akabana ya abantu sente kuriya deru ayenda babana batakachimana twagambaho na Dr. Richard Namanya urukugambwa hati yatugera ngo ebari kumugambaho no bamuturabusha twenkabashaho ni tutine challenge omiromo yitu ente ezikwibwa umbarisa tubakuzipakira nyunye bakaziguruza Rwanda nibazo bagera mu rufura zitu za Uganda kunka ko mushaho waheza kwemerera ukajyo tinyowe tincenda tinkwikiriza ante yenshuma aharufura nuba mubi ubwo muntu wazibira naza kwiga nangwa n'ubwo rufata rukuzika Dr. Richard agarukire yayahakana eco kwihaha abantu sente za stamp ekihira babaje mu mbera kandi ecyo kugira ngo stamp bagitero sente stamp tuba kugitero sente abo kuba ni responsibility yanjye gukora meat inspection kasati wadaru tendera kanwa kushoroza sente kanwa kutuma bakutuye sente atendera no ho babaje ati kandi kuhereza sente nizo angu tuwe abashobore ate kumuhantu muhezaje eco kubatendara kandi ariyo mukozi wa government Richard atugizirengwe byo tuvuze meya na town clerk bashema municipality mwanya gwa municipality ini charge na municipality mukama wagwe mukama wa municipality ni town clerk na head of political wing meya ito turi abakozi ito tukora on behalf of the municipality Tishiro mu office ya town clerk washema municipality ati yayanga kugamba hanshongezi nubwo abashema district council basigire bahandike cyandiko kuza omukachiko akagabemerumo ngo Dr. Richard ayemereza ubwe dero police mu cyondozeho amakuru agagasha kwa Mayiko atwakire